early in the morning, 5:45. We started towards Wangdi Bopjuka. 어디로 갈 것 같아? 다 어쩌다? Kota doa.
Junior saya harus cuci mulut. Namanya interesualnya, sangat menarik. Itu makasih ini tuh, cara kota linda. Hangte melintang kok. Yang lah, champi pom nong mana? Country sa na way. Sinagyan pa bonus to the number. Surely,